ciao! Oggi è un'emissione tot speciale. I vi dar da spindrar vettes en mianc 10 minutos. I vi non nada manch a dar sank. E mossa te ceci capeta avant, durant e siva qui mi sank. Da ma jentir viadi ci sank fo da me en finta che la persona ci dovra el. Per esempio, in se ci oggi un accident e do pers in a massa sank. No? E per gli sono oggi il centro di donazione di sangue Grigiun a Coira. Co vai a fare con Nicole. Ella già schon. Ciao Nicole. Hey, ciao Elin. Wie geht's? Zickel nervosa schon. Das kommt gut. Ich gebe dir das da zum Ausfüllen. Boom, ci volta ni se vega da me. Non vi decna che sai tutto da fora, in sto essere isdoc e se senteker bagn. Se il papiri è tutto un rugel, io son sanga e ne devo dar scimis corp di medem maini. Per gli von Nicole in per tests con me. E di cula in un premeda sank. Mangalinzica. Grazie Nicole, e scu proxim sto ec con Kels Fils a baitar qui medi. Ed allora Michael, scu veior? Ich schaue mir das mal an, sehr gut. Das Blutbild sieht gut aus, keine Grippe im Anmarsch. Du bist nicht beim Zahnarzt seit letzten Tag. Nicht geimpft worden, die letzten 2 Tage, sehr gut. Und du hast auch keinen Zeckenstich im letzten Monat. Nein. Das sieht soweit alles gut aus. Che vuol dire che sta ossa e da sank? Kleinen Moment. Hast du auch genug getrunken? Oh, kalt. Einen halben Liter in der letzten Stunde. Aber Rosa? Hast du auch etwas gegessen in der letzten Stunde? Nein. Aber Rosa? Gegessen und getrunken, sehr gut. Jetzt kann die Blutspende anfangen. Grazie, Michael. Ciao. Ciao, ciao. Curioso sentimento è schon ein Zickelin. Nicole, kann Worte da me? Das sind nur 450 Milliliter, die wir abnehmen. Che già presten mezz liter. Ma in Kerschia o in media antun 5 liter sank. Da mai indigiavel di mi sank dunga oz. Abun, jetzt wird schon ank. Proprio privlox vinil schins perda da pleci 2 liters. Schon a fin. Boah, ein buona manch 10 minutos en mezz liter. E kant dei dora il mis corp ossa per faran che ne da tant sank? Es dauert 3 Monate und dann ist wieder alles aufgefüllt. Bun, e dossa vai a merveies ceci capeta coi mis sank. Oh. Ja. Elin, die Röhrchen brauche ich jetzt. Danke. Okay. Cal sank vins comprem einten in a short carousel. Per si vesa vec fare con el differents tests, vurdar ci vedi nines malsognes e per cataror ci gruppa da sank ci va. E mia gruppa da sank è che c'è senzom A positiv. Perché è fic important cinzo or davant c'è gruppa da sank cinzo. Mincha persona sauda terina gruppa da seun. Jana ha per esempio A+, e Janine AB-. En tot dati 8 gruppes de seun. A, B, AB e 0. Lu dati quai tot en U positiv, ni negativ. Ci che sauda terce gruppa ven decideu entrasis antigens sintes corpuls de seun coccians. Quai ein pinches particles sind teu seun cun en informazions. A schoia datis antigens A e B. Quels can la gruppa A an in, a quels can la gruppa B an in outer. A quels de la gruppa AB, exact, lets an omisch dus antigens. A quels de la gruppa 0 an nigins. Ma cioi oisi cun quai positiv e negativ. Quels coin positiv an vitier eun si in antigen D.
quels coi negativ an bo quei antigen. Os se vessin detercià che quei importa buccia gruppa de seun kinza. Der totes a tots o il seun cotchens ed oi fetch importants perché nis cerb funziona. Buna moin. Important vegni si va pil da seun. Ni conson cins sto servini seun per quei kinza piars in a massa, per exempel tir in accident. Perciò bo mince gruppa vertesce de mincin il seun. Schazici che ha seun senza antigens survegn seun cun antigens traccia il cierp che quai ozice nausch ed attacchesce il seun che la serviniu. A quai sa el mender cas da una reazione il cierp coi mortala. Ma loinza in a gamera pi exact ci che vertesce de ci seun. In general sans di ti vertesces il seun cun is medems antigens sco ti as, ni cun si pi paucs che quai che ti as. Semplament bo quel che ha si antigens che teu cierp en conosce bo. Ils superheroes oinenton personas sco fedri che han 0-. Let's sa da a totes personas. Persuenter ha il pech a sa mosser vini seun de 0-. Perciò tir tot cels ai si antigens che daten alarm en seu cierp. Il contrari termara cun AB+. Letza ha giu cletch. Perciò ella ha todis antigens sin seu seun e sa scho esser vini seun da totes personas. Isa ossa mia gruppa de sank, il test las malsognas è ertras, io son sanga o sceci mi sank è ossa pront per dare avanti ad una persona ci dovra el. Nein, so schnell geht das nicht. Wir müssen zuerst das gespendete Blut auftrennen. Aha. So, da haben wir jetzt deinen Blutbeutel, den du gespendet hast, mit den Nummern drauf, die uns sagt, dass das von dir ist. Und das tun wir jetzt aufteilen in die 3 Bestandteile. Kei emperlegna ils corpuls de sang cotchens, ch'els vignan einten ch'els sachet. Per l'otra il plasma e da navos resta la terza parte di sang, il scinumno Buffy-Coat. C e C e per C sclarinza schon ang, nie tema. Wir tun das jetzt alles zusammenpacken, damit wir es zentrifugieren können. La centrifuga funzionesce sco in carousel, las ciosas greves scuternux its corpus de sang cotchens, ch'els sgolen en giù, e las ciosas leves sco i plasma c'è liquid en C. Ossa ins vei flot las 3 singulas parts dil sang. Senzom mellen il plasma, giù sot cotchen ils corpus de sang cotchens, eint mezz alf de lavard il scinumno Buffy-Coat, lo en eint crustevles platinias. Sco proxim vinien las 3 parts separadas linea dell'altra e mincina vin enten agen sac. E da navos resta allora il Buffy-Coat. So, siehst du? Da haben wir jetzt deine roten Blutkörperchen drin, da dein Blutplasma und da die Zwischenschicht, die wir hatten. E Daniela, perché dain so bec l'entir sang senza separar che anche las 3 parts? Ja, wenn wir eben einfach das Vollblut geben, dann können wir nur einem Patient helfen. Wenn wir es aber jetzt auftrennen, können wir 3 Bestandteile machen und wir können 3 Menschen helfen. Time per dare in cit, c'è ci capeta con le singulas parts di mis sang, anciavanza con la part cotchna, che è da scassare drec, pender se, e da loro colla che tras in filter ci lascia proprio un galple tras its corpus de sang cotchens, e tigne uscea na vos tot las parts ci nox dovrain ossa beple. Al frattempo ho il sac survenia in etichetta ed è pronto. Ma perché dovre il nostro corpo insomma de quels corpus de sang cotchens? Da sind die roten Blutkörperchen drin. Und das sind Sauerstoffträger. Du kannst dir vorstellen, dass jeder hat einen Rucksack an. Und wenn du einschnaufen, geht die Luft, wo der Sauerstoff drin ist, in die Lunge. Und die roten Blutkörperchen schwimmen in die Lunge durch, laden der Sauerstoff die Luft auf und verteilen es nachher im ganzen Körper. Ah, schön, okay. Allora tu stai in sac gister cels as. Ein quella frasciera è in 5 gradi circa scutter te chiesa. E co resta nossa tocca al sac de nulle gruppes de sang am finen 6 emdes. E dossa il plasma mellen. Quel vin enten in a gelantera ci sfardante il plasma giù sen minus 45 gradi. Daniela, perché dovrins ossa il mis plasma? Das Plasma hat jetzt den Leim drin. Das heisst, wenn du dich verletzt, tut der Leim, der da drin die Wunde wieder verschliessen und du verblutest nicht. Grazie. Quel dosta ossa enten in a gelantera e do schea tignel schizzont am finen dus ons. La toccia qua.
separar spert. Ci in bespusiot e zac. La terza parte mi sang il bafficoat terquel è un ciclo de prelavoc de vos tirs. Cinc de quels sats con la medema gruppa de sang vignen pendies se, per ci vegens la fegn an gal ple ein. Einco en sper las nossas platinhas an caint ciosas ci nox duvrain beple, corpuls de sang cotchens et alfs. E per separar quelle singulas parts di sang verschainza po specie e exact far carousel einten la centrifuga. Allora vainza giù sot cotchen che ci duvrain beple e senzom melen las nossas platinhas. Quelles vignen savradas e di cotchen patainza davent. Quelles platinhas melnas ston ad egna essere in moviment ter circa 20 grads per ci tacen bec insemen e congieni sei ple set dix. Da sind jetzt Blutblättchen drin. Das sind eigentlich Bachsteine, die zusammen mit dem Leim machen, dass deine Wunde wirklich ganz dicht ist. Ok, fici important in quel cas, eh? E coda vos en già prontas las chistas pi transporta calzats de sang a oters spitals. Tot in or ce ci vin duvro. Plasma, platinhas e eba corpuls de sang cotchens. Cinci de quelles chistas vinham de per de transportadas en tir grigion con tren, taxi in casa urgenza schizon coi helicopter e di faccio se in transport coi mis agen sang. Schon anche impressionant, bet? An mianc 10 minutos, revida spindrar 3 vetes! Ciao!